Bula. Go minuni maragaraki ang hotel tak na forong ng Bula FM namun 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Nisa ambulu binaka. Se kwe ungo na bakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi endindai. E toko no siti bini rambuka na iliulu ni Social Democratic Liberal Party na iwalawal ni kene pakadori na beitar tarongi membalata na kene pakatawani na itutu ni liuliu kene buku-buku ni liuliu e na loma ni songo-songo. E pakatarongi tau mando rambuka na singa moniti kakai ni mara utukasar pakalebu na iwalawale ni kene pakadori na beitar tarongi may na tambana ni Pacific People's Recruitment Agency. Ia e pakarita ko mose simbulitabu na leo ni songo-songo ni siang ni yabu tegi mai ena yabu ni babulewa na iwalewal ni kena pakadori na beitar tarongi. E ka rambuka ni siang ni bakai malembale na bika ya rabuka sanga toka na unongo e bide na leo ni songo-songo. E mai toko na telanga olinda tambuya na iwalewale na itubutuba ni beitar tarongi. Na maki mena pakadori tiko na mbose mai na management board e na singa parambuka ke na mbose wayambaki e na pakarawai. En rauni na maki mena taruba ge sona iau era taukiana na liuni vanua era sangani rauni somarawa na non randina u kinambange gome bakana kiana tarubaki na vale ngele se motoka taukeni goe salamuria na kiana maidhava na ono na bula ni kiana dhengu na sausomi ki veiri na liuni vanua era me bagalia na non radakadaka e na buku ni COVID-19 Beba na numi na songo ni mbange e na nonda vanua ki veira na undolu na leo ni vanua merandina ki na tukutuka era lavaka membalata na rebu ni COVID-19 ki na dakadaka. E bagareta ko Rakesh Ram na chairman ni songo nirto sa dakadaka sarti ko ba ko e na non rabu kei na leo ni vanua era bakalengai. E sa may bandi tikitale tolu na kisi vou ni COVID-19 e na nonda vanua. Ia e sa mai basu kai lesu ki vale na kavani leo ni vanua e bandi teki tau manda bua na mate ungo e bagarita na buni bola tundei Dr. James Fong nirsa basu kai ki vale e tolu sambu ka 5 na leo ni vanua me baka nirsa ambulu binaka e ka Dr. Fong nirto sangarabi to ka tiki na unongo na lewe tolu e dingo meni tukutuku nirto abuka mai mali e ne katini ka diu ni singa ni bulongo e nandona buka baka utaki mai New Zealandi. Kinang gito, tuku-tuku roro na nirto sana rawa ni tiki bubako ko yang otale na daw rabo lewe ni team ni Flying Fijians e nabugo ni sot-sot ni Autumn Nations Cup. E kene balembale ni sa tiki bu na rawa e nabugo ni sota kay Georgia. E bagarita ko Simon Raywell Lui na manindia ni High Performance Unit ni sa tiki butagi na tereni e na singa ni mataka. Me baka ni sa may bagadabar na ngauna ni non ratiko baka tiki-tiki. May dabekir na bagaleleka ni nonda tuku-tuku na kena ikuri erano na saman stiseni na Radio Fiji 1 Kirambula FM ni bagading vinaka. Ndo toka leo na vishare so na Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.